como hide sonho mi pai. Ucha de sonho mi koda man. Uta foko wo mi libi op ucha de sonho mi koda me. Melo de sonho ake fugado es niet mijn model. Na officer Nathaniel IY Suriname. Well, te check Facebook yes, wa video sa boss nonu. Pero alop chimboy go furu de mag broko gawa vrouw oso. Well, Exodus 20 vers 7 so ta kuno mafuru. E si dan na sawe so des uno mafuru. Yulek young boy opogo sukuro ko. E si ano wa shensani pigo sukuro ko. Maluko lek uno jawa young boy oktu. Ma ute kapasif mo ustai. Ute kapasita kune furu. E si we wuro ko elo kota pumondi. Une go broko smausu. Wis na planga yo gohara planga no shefa sandat. E si uken ko libi. Wana dora full mek de young mai dedi. Mek u stopanga full. E vez a 4 vers 28 ta gita be fufu ma stop fufu na wo ko e mau. O meni futi de daka. Watake woko, suso fufu ta denki. Uno de bare go fu sambe go fu ese. Anda denki fufu be ko kudo. Fufu aucha igwa na wa kamya bai. Fufu e na station dia se chadai asabe de off the sotoi. Ya aucha dai fufu na muso mima. O stop fufu bai. O meni fu no sinkida bumbu. O meni fu de yonko ma wa ta fufu. Luku de yonko ma gisei. O de yonko ma gisei ta be mo ti wo ko kwa egi money. Wata denki fufu. I bay bal buku ta bo stop ku de son na de bai. De son ya kembe ta sita o de ba ai wa si o ta tampa de start ta freiki. Be de ba fu stop fufu. Omdat de libi akide matal bi mima. O stop fufu no bi akoba ka wetu garu bai. Daarom ik telesi 2 Thessalonica 3 vers 10. A scripture is so taki if wa mano sa woko dan anomusu nyatu. Gadu komanderi taki weke manege umu woko. Wamgo de boko gweni sa mausu. No. Tanga dati we boko de komanderi gadu to. Ewe soi gadu taki walobi gadu te wedu desan. Desanja wickedness enya ai fukadu. Weke manege umu woko fu kwa moni. Fu solugu bi sefi en fu solugu fro en fu abi fro later dan apike. So, ik heb een boek op 1 Thessalonica 4 vers 11 tayo taki. Meke ala sa mawokang ni egi ana. Dus, mi pentaki efi wokang ni egi kona kwa egi cash ama shuti. Isabi to. Dus ale figo fufu. E yung kuboy fa starta de fugo fufu. Woko wa wi egi money. Dat doon tayo. Shalom, we zijn Christ best. Ik ben Joshua en ik ben 14 jaar oud en ik zit nog op school. En ik doe hard mijn best om later werk te vinden. Zodat ik later eerlijk mijn geld kan verdienen. En volgens de wetten van God leren we dat we niet mogen stelen. En dat leren we hier in IYC Suriname. Shalom. Brengen jullie met dingen onmiddellijk. Jullie hebben 3 uur ingebroken. We tekenen tegen half uur. Hebben jullie allemaal spullen meegenomen. Jongens, guys, ik zorg dat goed dat kan aan dit. Laten ze maar spullen brengen.